bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kuludu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo mina ngumfeza kuntuthungu wakho malo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe ukuthi usemusha like hanzo phinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke bafethu angenangenile amazwi ezincomo lapha naqhamuka koZakwabo ekomcula kaMaskandi uNtencane umfokazondi uza ngemuva ukuthi insizwe nje enze ezibukwayo laphana ethenga laphana unyanyavu lemoto lo hlobo luka Mercedes Benz A250 laphana kulonyaka eka 2022 insizwe nje ivele enze okungajwayelekile impela sazi ukuthi bacula abaningi bakaMaskandi banohlobo oluthile lwemoto laphana abalithandayo nokuyimoto abakhonza ukuqhudelana ngazo elifana nemoto zakaToyota laphana kakhulukazi iToyota Fortuner kodwa yena nje ivele enze okuhlukile laphana iyasizilandela laphana uhlobo lwemoto luka Mercedes Benz laphana bafethu nathi nje sithanda ukubongela kakhulu insizwa laphana Intencane umfokazondi laphana ngokukhulu ukuzimisela laphana nje sesibona ithukuthuku zayo kanjalo laphana nokuthi nathi mangaba siphosa laphana isupport siyawabona amandla ukuthi ayapi laphana khona ke okusijabulisa kakhulu singabalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi ukubona umculi ephumelele mangabe laphana sisupporta simnika laphana isupport yaphambili laphana bafethu izona indaba ezihamba phambili lesikhathi samanje nathi nje laphana si ready nkezo sithanda laphana ukuyihalalisela insizwa sithi nje congratulations umfokazondi congratulations nonda bafethu izona indaba ezihamba phambili osukwini namhlanje ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke bese nangilandela ku Facebook @ready nkezo nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.